Kalabora ka nnete ga biale re fa go la Polokwane Cricket Club mo ile gore nnete gona Gospel Festival ya Thobela FM e gare ya kgatlampana go botsa gore go na le diopedi tša go fapafapana tše le gore ke tlo ba thabisha mashaba-shaba botšatšing la lehono go ba go fihla ka masa tšatšing la go sasa ntle le go senya sebaka ga biale ke nyaka go amogela fa molaodi wa manane go Thobela FM Mankwe Sebolwa yo le gore ga botse go tlo re botsa gore na e ka be le gore ke dipitse le gore ka diletela ra go leboga ebile ra go amogela mo go SABC News re tlhalositse gore na Gospel Festival mraga mengwaga e mebedi e se gona ke ntse gore ngwagong o le bua sa bula re bo ngwageng wa 2022 ke gore morago re mengwaga e mebedi ya COVID-19 batsheletse ba rena ba ile ba le akere ba ile ba lwala because our Gospel Festival is in their DNA. It's like Christmas go ka se be Christmas Maafrika borwa a tlo reng ene ka lebaka leo ba rile ka mengwaga morago 2 years re ba le wena o ka ba bona folomo go tetse le ka kwa ntle ka gore o sa tletse ba tlo nyaka go tsena ka mo because ke thapelo re bitsa prayer session like ngwago moene wa rena go ba theme ya rena ke re ba fenye re fentse morago re be le ka gare ga COVID-19 ene gape se nka se bolela gore Gospel Festival ya rena a se fela go no re e be Gospel Festival na di elements in it mo e le goreng re na le Gospel Star Search re kgone go tlhabola maphelo a bana ba le bana talente ka moka opeleng ka se ba ka rena le moso tswa ka kwa amphatlele binki petsa re mo tlhabolotse o ba tla hao through Thobela ra ba le mare ke mashao se dibeng o tla sprints mare ka motho le mphopo le ena o ya papa mo re mo pele through Thobela FM re bola so o na le moso tswa mashashane ba re ke nkholo feleng matlhong le ena kwa DCA so ra developer ene re fetsa re ba kopantse le reputable recording companies so as a Gospel Festival fela yes le be their revenue mara also ra tlhabala maphelo a batho ka mo lemphopo ka mo re jeswa ga se re leboge mme Mankwe Sebolwa ke molaodi wa mananeo go Thobela FM re ke no bolla le ba babedi ba batšheledi ba ile gore ba tlile fa go tla go keteka tšatši la lehono re botse rona wena kwena mane gona o tlišitšwe ke eng felo fa ka leboa ka lebitso ke Manoko Study ke tswa ke le Bogomo ke tlile Thobela FM Gospel Festival 2022 re ba fenye ke tlile mo kudu e le o rapela modimo lo leboa gore re kgonne o feta luba la COVID-19 ka ngwa wa 2020-2021 o fetlela fatsa ba golo go leboa lo rapela modimo re be kgatlhano ka moka le mebo ya di-accident re rapele ka moka thapelo ya seboka ke yona modimo a tlo kgona go rekwa modimo a re araba re tsene ngwao ya kwala wena ka boripana ka metsotso le lesome o tletsimpa ke Thobela FM Gospel Festival re tlo keteka re tlo rapela modimo re mororise o bolelang ke Sylvia Molala go tswa ZB Arafata re a leboga ntle le go senya sebaka Gospel Festival e tlo ba e kgatlampana bošego ka moka ntle le go senya sebaka re ke boele go lena ka mo ke botšetse dithapo ka mo go la Auckland Park